Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro ginigilong ki khubor bam ta kasni. Kumshi benta ban penslur bat ban aim si mi kinong ile kai bakin penon kam hok ila ki sap ile kai jongki ha ki jing ile kai ba pher. Ka side sning sports and cultural club menta kasni jong ka artrik ubnai leber arhajar arpsau. Kala yo ban penha perdano ya ka limpung ile kai cricket ya ka belatip kum ka first T20 Open to All Cricket Tournament 2024. Ya ka bela pelong ya ka ni ka tournament hamadan ile kai football ha ka sinong side sning Hari Boy district. Lala ban sakhi bah ka ni ka limpung lawan ban ya shimbenta de ki apau tli ki kinhon ile kai cricket bar ki artli ki kinhon ki bela poi ha ka final menta kasni ka di ka AB11 persha eko Ocean 11. Ya ka balasdang ya ka ni ka limpung na do ka artrik ukelaling kot arhajar arpsau bat penkot menta kasngi jong ka artrik ulber arhajar arpsau syuk na kaliang kinong penyat kila buru ya ki khusnam ka basan pho hajar ya kila do bat arpho hajar tingka haringkat ki trofi. Kat kungwe ni samla rang ba ubadan kedi nane berjujulan lengkap bagi kun samla jong dong riboy berkhamtam no jong nane snong mamaljan ngira kwa dik bagi kun samla jong ni hagan them riboy mo khamtam ki samla kin sim bentai cricket kin sim cricket ko kawai na ka game mo kawa long major event ndi man sim tanya football nama kembalong mentai India mo kala pli kala kalinti ya ki kun samla jong ni haga jalla jong kumbang itip meglek get session kala affiliate of them 2018 tingi lalong full fledged member jong ka BCCI te ngilong gibran bok tingi kermen ba nangne kisami kiwe ki kun samla mo kiban represent ya ka state bat kumta tetet bercuru dari India. That in the next day so many tournament will be organized in Riboy district, and we do hope that you will come again and again in Shillong and play well in the next game to come. And for the last, I would like to wish you happy journey after we wind up this institution in this tournament. Dengan Singapore, nakaliw juga ngaso berai kublai lu nam tagi lagi Ocean 11. Ya kabab kala bela kai bha na kamata kani ka tournament ka ba pilayo partai kani ka final match kabolong mata si kani ka jaka te sikete ketiru na mata I MTC jongi ya kaba imla pon poi kani ka janmit ka mata badila ha yanga banyadon lengkat batigi nong penyat bat nam ta jupi lagi pilias barkhoi bat nam ta jupi niki rangba bagi samla ki bayadon lang ni banyon persaki lang ya kani kejing lekah kani kajan mi kuba menta kadi kesin ke penengkong ya ke bala peniat ba bala peni lekah te ni ba kalong ke baitnat ke fungsit akap kom ye lekah dan re hak bastang ni so ya ka bandu mensim namar ba ni ba nagawe ka tim gidan tangkumba tang samut ye tang mi lekah dan re inampai pekat ya ka ba keniat kepor kakaniat karkom ila kahel hukum tu bahkan juga porong ala Ukraina do pasdang jong kene ka bapli kene cricket ane ngala kren bat ngalong ba subha ya ka ban bat ya ka disiplin kumbakalong ni hang ne apo sinong ya borok sob lig sinong abang ile gini program dijubat ya kapor kalong ka bitnat ya ka dagila ban bat ya kapor de subhalanis kemat ngasuban kentu ketpam ya kamtam yang kinong niat bad ya ki tim ro ki bon kin subhaya ka ban long ki bad don ka disiplin ban bad ya ka por nang ba kom ile kai kan long ka bitnat nang nes khamat te to nang kiu khamat sprang ba kale ro ka jile kai ket akin isi por kum la mai prang khamat ba kan long ka jimentoy ya ki priasi baro ki ba ile kai badan kasap nang yai minat hal kajong kasap katelen ya kaba pidan te ngais kamba baro art ligi tim kila de kita tim kiba tubet namar kila la ban poi shadu ka final jong kane ka tournament ko ba penya ja kom sning sport from cultural club te ngais kamba kane ka jingal ti jong pi ko ki khon samna ha phni le kai ya kando shibun ki jing le kai ro kumju piamat ikinam job kinam ram wai hakani ka swing yo I baka Ocean 11 ka laban prelim ya ka IB11 te perpau ka jing kubre ka mentaki player jong ka ne ka Ocean 11 kumbalong mentang ibun ki one line up dari substitute mo dan dalek ka ni kini menit try nga karon kala kamkiu susu
te to kumjuk ro nam ta kini ki AB11 oi ki amat ya kanamram Andre kai ka ba kini belle kinang haban yai persang namar ba kiyat ha kano kano ba jing la kai ma kiyat ha kelenti habe kendo ya ka baat ya ka batem ya ka basuk ko jinja te ngai scam ba kani kam de ba ka jingkut nam ta joki ba kani ka jing persang ba kitang la bende ba kam sigi khamak chekwi pa ki game ki nang sa